Ya, whaatalofa atu i le mafuta mai o se tātou atu ni pele Samoa nei fo'i vaenga o le aso, ia, talitonu o le nei ua patino atu le nei au unanga fo'i i Samoa nei, ia moli lava le nganga whaafutai le atua, ia ona o le avanoa fo'i whai on tātou toe wheloa i lungo le nei polkalami, ia i le toe soina fo'i o le tātou au tū pei ona tala noa pei ai lewa yaso ma lewa yaso o le ngā luenga o le leinga mō tangata uma. O le the Ministry of Reconciliation for everyone. Ia, tātalo whatai tō pa ia maualunga si o watunu pele o Samoa, mai lawa i mauma tele se ia o inga i whanga witi. Ia ai le ngata fo i lea, ia o le tapua inga au auna. Tofia le atua i lea whakawhaitaulanga, ma lea whakawhaitaulanga ia whaatalo whātu i le nei vaenga o lea wauli. Ma lole so i fuamuia, alo fo i le folau. Talitonu o lea fo i ua anga i fo i le folaunga o le nei tausanga, o toe fo i o se anga o na tātou pato whāle le nei tausanga. E ia lava le alofa ma le anga le lei o le atua, tātou te moli mawina, lona alofa, lona le lei, ma lona whamaoni. Ia, tei fo i ona iai nei whamoe moe ia ua laiva tua i nei Samoa. Ia, a o loo maualunga pea le si tia maualunga o le suafa o Iesu Keriso o tātou alii, ma lo tātou whaola. Ia o leo ua whaapongai ai mea uma. Talitonu fo i poa lava whaafitauli, whaingatā tātou te uia i le neso i fuaka. E le mawhai lava o na tūlafo ina i tātou e le atua. Ia o le anga whaafitai lea e moli le yaso i lau whaafonga. Talitonu fo i ia whaifio e uini, whaingatā mani pōpua ngā fo i. Po ni malanga le maliu male oti, po le ālawa se tūlanga o iai lau savalinga fo i le nei vaitau. Ia ai tātou te moni mau pea o le nei alofa, o le alofa e sidi, o le alofa e maualunga, o le alofa e matangofie, o le alofa fu e whape nā o na o atu ma pai atu, i so se tūlanga i eile soi fuanga o tātou nei, ia i le mawhai lava o na lafo i nei tātou e le atua, ia i le taimi a o le i whaua wina fo i se sāvali ia, po o le au o le tala le lei o lo tau moli atu. Ia le a o taitaina i tātou se talo e amataina i tātou polkalami. Tātou talo. Ia le atua lo mātou tamā. Iesu Keriso lo mātou alii ma lo mātou whaola. Mai se fo i le anganga pa ia lo mātou sosoani. O i atu le anganga whaafitai. Nei whia wanoa mātango whee, mātou wheloa i masio mātou atunuu. I lunga le nei polkalame, lunga fo i le nei TV whaasalalau, e momoli atu le taulanga whaafitai, ona o louanga le lei, lau pule whaasoasoa, loua lofa, si o mātou watunu, e fo i o mātou moli mawina louanga le lei, polo o toa file mu, ma manuia mea o whasisi o lau pio, nei tu la le tua le asau fo i whaasoa louanga le lei, lo matanga o fie, lau tala le lei, mai sira ngā luenga o le leinga na e sauni. Ia walau lo nganga pa ia se i e soani mai le amataina, se i o lava ina whai wina, ia e tu mau pēlevi ina ia te oe lo mātou tua, alfo i sausauina le ea ma uma i le mana o lau toto, ia ma nino fo i le anga ia tu o lau fe au, ia whapena fo i ona manu malo ina se nganga, ia wha malo sia fo i au nanga, ia o se loto fo i o mawhatia le whapena o na momoli ai le au le leinga ua umana e sao nia mo i mātou whaafitai le atua nei lava le leinga ua umana e tāpena ua e sao nia fo i mō tangata umalawa o lou fina ngalo le ia whapena o na wha le lei tangata uma malau fia ma ia wha o laina tangata uma i lou alofa tūna la mātou tatalo lea ia vi ia o e tamā o na lou swafa Yesu. Amen. Ia, ia le atua. Ia, ki lava ona. Patalo fam fa feilo ia tu nei tu la ia patipatia pea le anga le o le atua.
Ia a ole a tatou a nga ilo mo le so ino le tatou a polkalame ia ua whaingoina o le ngaluenga o le leinga mo tangata uma. Ia a whaisa e mai moa ma e mai tau mai ia nawa ia sotu na ia tu sa whamalusi au atua I lava ina ia. Lea I tāua o e mau lima ma vai se I momoli ele nei fi au o le leinga. Ya mo so se tasi o lo fia mana o mia le lenga o umona ta pena ke biso pe la von fa malosi ma mo moli pele upole tu o uma ona faia ke biso mo tato e ala ilona maliu ilunga le sata na fa malingi ai lona toto ya ole na o maua e ta o le lenga male tu ya al nei taimi ai tato tele I fa nga solo fo I tato a tusi faitau a o iai lava nei vaenga pe o toe whaamalosi au ma toe au mai ele anganga o le tua ina ia whaamausa li ai pea a toe matamata fo I polkalame pe o ina e toe au mai ele anganga o le ali se si mea tā ua o lo moli mai peila na upu ia o le vaiaso mte anei sa tatou whasoa I le kolose mua ia a o alu ala polkalame mo toe titiro I le whaamalosi au mai ele apostol I le whai upulae a la uto e fai tau mai pe fai upu e lua suma le lua ia fa mai le e lua suma le tasi fa mai o tou fo I sa tangata ese ana mua sa fai o ia mo tou fili o tou loto ono o tou loto I le a mio leanga a ole nei ua le lei o tou mai o mena sa fa pe na ona tau tangata ese ai pe sa fa pe na ona separate ai ta ua male atua ia ona o tatu wa mi o le anga tatu o sal ia le fa mai ina ua maliu ina ua maliu o ia le tino fa mai ina ia tu ina hatu o tou e ia o le aupa ia o ele matau le anga ina wale ai fo I se mea tasi e fa sala ina I o tou yo na luma o to e talatala le nei vaenga o te mana oe e to e whamana tupea le matango fie o le lenga o umanga sao ia ke biso a tonu e umale nei polkalame ua e langona ma e filifili o ua umana o fo ila au ina ia whaale leia male atu o umana o fo ia talia le nei le lenga o sao ia le atu e whamia ba le yalu whaitau ina fo I whapertani e maana ia toi fangu pepe whaamala malama ati le pe mai he made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross mai ua whaale leia e ia mea umalafa o kasi matangofi le langi male lalo langi e hala ile toto o ke viso na whaamalingi lungo le sātau. E mai leo whai perusuma tasi whaperetania. This includes you who were once far away from God. You were his enemy, separated from him by your evil thoughts and action. And yet, now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, ia o toi whamanatu le result lea o le whamalingina o le toto ke riso e lunga sātau for mai. As a result, he has brought you into his own presence. Mai le matangofu. Sa le mawhai ona e lata langa whamaia. Wanga sala tangata ua le mawhai ona au atu. Pe mawhai ona iai I totonu o le mamalu. Pe mawhai fwoi ona whaalata I le atua. Ale ame ua whaia le leinga I le toto ke riso whamaia. He has brought you into his own presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault. Ai le matangofu. Sa mo I lau whaafonga. A e talia le leinga le ana whaia. A e tali tonu ma e whaatua tua iai. O le result na.
Anai whamai o tato wa mioleanga, you know, our evil thoughts and action separate us from God. Ai whamai ole toto yet He has reconciled you to Himself through the blood of Jesus. Ya, wa uto e pa i vai na le la ngole au tu le o le fa au tu ina i nei a polkalame o le lenga na sao ni e so. Au na etalia ina le lenga le ama e nau na ia fa le leia o le result le ka meia. You are holy and blameless. O le ama faifo i ona e toe uluwatu i lona mamanu. So se taimi. And you stand before Him without any single fault. Ya, ia le tu. Ole, o se mea lana toe whaamalosia ia uina ua utoe matamata ma utoe vavai. Ona e tali tonu fo. Ole whapata uli alea o tele ina mai tauina ia. Mai o tala apostolo. E tatau loa ona e tali tonu. Mai whai perusu mali tonu. Ole mtapu mua lava nale. Ole tusi o kolosi. Pe a whai lava tau te tūtū mau le whaatua tua. O whaawaeina ma mausali ma le le fe te ese. But you must continue to believe this truth and stand firmly on it. Don't drift away from the assurance you receive. Don't drift away from the assurance. The assurance that we receive. Ole man na ia yo se fo launga po se tau fetulinga. Alai loa yele tin. Lai fakali mai tin. Ole assurance nai e te mana e fa mafa po ni me to mai to e batu ni te. Se ole le anga yo se fo launga e le lo po fe tingi. Ole le anga yo se tau fetulinga e la ku e se a ole yele tin. Vai mo o kaufe kulinga e alu na ale pa ya pa wa ese male traffic ke kamo e o kaufe kulinga fa le nganga pe ole le lenga o sa ni ke sa le u fa malo si mai ku mau lo e a fai lava to ke tutu ku mau lo mal fa ko Pamaya, ma mausali malele fete atea eseina. Aisia, pamaya, ona, pamaya, fa atea eseina, outou I le fa moe. The assurance, le fa moe o I le tala le leile o lo mori atu. Ole assurance na le manga o la posko le koe momori maya. Se pishua eke kamoi la e fa akali mai loko. E le tau I la e fa atali mai. E le mufuanga o ka penga e le atua mo ta. Se o le ala funa e ka penga fia I le fa mo pe o malanga. Le ole oki. Ole mela baka ko ke o. Ole sanga yo ko. Ole mufuanga la ka penga mai e le atua mo ta. Ya fa mangune atua pe o ko e pa ia ku vaenga. I le matango fie male mata utia ole le lenga. Wa saunia. Aolo wa ngani me la apostol fo mai atu mau wailo ku mau wailo wa ka ku ki ke don't drift away mai stand firm ya e ku mau wailo mal kali kom au e te es ya ole mata upuna e mo ku so kolose sa tatu tal noai fo I le va yaso o ruman o tuana ai o foi le mata o pelu se tu sa le nganga le apostol ai vai le mata o pelu le tu so kolose pe afa pe na te mai masa tu spa o lola ia mana tua la o le fati no o le lenga le nei ina wa e talia I lo o e fatua tua o e talia Yesu o le na ia saunia le
o lona winga e whaatua i lona maliu ma lona toe soifua manu malo i le oti ma le tu'una ua e whaola ina o lona tau pelua le kolosi fai mai lo tala le apostolo ona o le nei whaapei ona outou talia o le alii o Yesu Keriso Yesu ia sava vali ai outou o ia te ia maua e outou ma ia tina e ia te ina ia whaatu mawina i le whaatuatua whaapei ona o ina o outou ia whaatele ma le whaafutai e saua iai kua ma le mea mai pau ia whaatele ma le whaafutai langa so se mea le lei lava e whaia i le atua mo i tātou e ka kau lava o ngai eisi loto whaafutai ia le atua mai whaapirtania and now just as you accepted Jesus Christ Jesus as your Lord you must continue to follow him ona la ole naua e talia de ali o Yesu Keriso e avea mo wali mai lo Paulo whaauau loa ona e muli so ele o se lelenga lai ke kaliange ia o nga whaiale o le me ke loko iei pule ale o le me ke muli le e mangingo le kala la apostol whai now you just accept Jesus you must continue to follow him let your roots grow down into him and let your lives be built on him. O le toi whamalo si mai. Whai o leo e talia le lelenga na whai e Yesu. Whaawau ona e muli ai. Continue to follow and let your roots grow down into him. Amen. Whamaya. Then your faith will grow stronger in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Amen. Te loa ao ina maua lo tangata ile ali. Ma lo wola tu inatu. Build on him. Build lo wolanga wa fau lo wolanga ilunga o ke visu o lunga le upulete. Then your faith will grow. Wa whaakupula ia I malo whaatuatua. E mafua mai lo whaalongo pe le upu le. Whamaia, upuro whaakupua kaulongolongo. Ngai foi kaimi le ke whaalongolongo mai pe o lai kau drift le me pe e leo makua mau pule le. Awa e whaalongo mai le kala le apostol. Kumau wai. Stand ai la ia lungo le trufunga. Awe ke masalo salo. Awe ke foi ya. Continue to follow him. Nga maua ai leo e. Ma kupu ai lo whakuakua. La me munu whamaya. Ai overflow ai melo loko whafkai. Se langa lava le me. Ai kari kongu mai oe. Kari tose kaime ke whafkai e koe lea tua. You know. I believe makua fia. Because when you thank God, wa e ngofo mai ka ua kuile tua low appreciating o le lenga na whaia kiusa. O lo ka lia le lei lo loko o le ngei alofa. Wafa mai ai lei se kasi alofa e kusa ma le ngei alofa. Masa saa koa mai alonga ola e sui e tau. O le matanga o fielina ai te ua auto e fo ila i tite atu tato tusi whai tau ia mai e pea ia aoa onga po o mau o le apostol. E whamalo si ai o e pe a whai o le na ua e iai le lenga lea. Muli ai la ia. Tato tutu mau e. Ma ia mau waa i tato ia te. Whamaia, then your faith will grow strong. La mea ringa whaamalo si lo whakuakua. La ngai leise si au penga kau ke kau. O le si mea ngau kau kuskusi ngau o wawai whamai o soifuanga ni e iai ia me kupu. Wawai la ia i le whamao ngio le atu. A mai ia i le atu o le upu mai e o soifuanga ni. No expect e iai ia me kupu. Ia le ua kupu. O le ala le lo usau sabo, o le ufeo kore poka lawe sabo. O e meo kupu. Ia e le tau talatala. Le nei vai aso. E kolu le inga I maliu o le makoa inga le whengai ei.
o mga keu lesi ia o le keu kai au lesi ai keu vai aso lesi o le almelu se le ia ma se me agi se ai le loko fa'afetai le atu e oli na sia se langa le ke fa'akua lo soifua le aku e mari liu aka kai le pule le atu a o e ola fa'afetai pia i le atu a wangi kele lo ma liu fa pe a o ia se atu pele ai le ai pa mai it must be overflow with thankfulness no matter what we go through in life e awangi ka o fia i le loko fa'afetai awangi ku ua i lalo le anganga fa'afetai i le atua e anga o ia e o mea o i ngā fo i e ka ua ko i le aku e fa'afetai i le aku i teimi o fa'afikauli ma kaimi ke mga o mia i sosoal kasa le vaai mai le aku o i e whakua se ua kari ua kupu whakua se ua kari e le se me whainkai o mea fo i lae ui ai whainkai so i fuangali lae whakua o ke provide i mea umala e mga o mia ia ia le atu o le amakamaka ku ngā mare koe e whaikau i le kusi ngā o kolose e o fo i le mataha upo e kōru o le kolose lava le ngā ia mai fo i e au mai fo i le aposkolo se whaamahalosi lava i le makaukia o le lelenga e peo i ngā e le lei loa e whai loa o e le lelenga lea pe ua e kalia inga le lelenga le ale lo kalia o Yesu peila o nganga fo mai a whai la o e kalia Yesu muli ai lo a ua ke koe muli sisi akua a whaisa e muli a paala ia a me le kia i paala ia a wa ila muka upo e kōru ka anga ka kalanga muka upo e kōru ke ngese whamailo mala aposkolo e whaukala inga o living the new life makona ke ele leilo male tua vai mai le tua ya oe uso to fafi ta mama tina maya you are holy you are blameless ele se me ko ka usala nai in the eyes of God ile va ai mai le tua you have no single fault o ka ko kala mai afa mai lor kala aposko ole nei a fai ua toi whaatuina o tau whaatasi ma keriso. Ia o tau sa ili loa I mea I ngāra ia keriso. Amen. My since you have been raised to new life with Christ, set your sight on the reality of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Yeah. Wa makanga keu mai sa wali na fo po le lenga le pa maya ku mawai pa maya muli ai lo langai e kupu ai lo fa ko ya la ko fa mai la ya o le sila me lo fa mai ya set your mind lango le ma fa alia nga e fa se e ka wa ya la fa mai lo mala posko. All right, now set your sights or set your mind on the reality of heaven where Christ sits. Yeah, famaya ia oto sa ili mea oilunga o ia keriso. Ia e tau ia singa ese singa like teacher fa Samoa ma le fa peltani. Ia ai tala tusa. Ia se kilolo mafau. O le ale plan na le tua lai. La ale mea lai mga o le tua mo oi. Al mele na ole tu e fa ngai nai o pe on fa malo se tu verso te de faita ua mapai la ngai matango fie na wa vai o e moli mai le tala le ya to tasi asi fai upuna e fai ta wina ile ile tusi la vale na a kolose ile on ta upeto o le fa malo si ama le toe popo wino I tatou le nei my sins God choose you to be holy people He loves. You must clothe yourself with tender heart. Wa keu mai lo ka loko. Le ngakala mai muli. Yeah. Set your mind on things above. Sui lolo mafaufa. Ngai fu men ka upes fu lole tu solo ma. E o foina mai and ask God to transform you to a new person.
ia sui oe ave matangata by transforming, by changing the way you think. Yeah. Since God chose you to be holy people, He loved, you must clothe yourself with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Mai fai pesuma lu fasa ole nei ia o ofu o tau i lea lofa muti pale maleanga lelei male loto mawalalo maleanga malu male ono sai whaapei o e ua filifilia e lea tua o e ua pa ia ma ua alofaina. Amen. E matango fia awa ole lelenga tai ba fau lo loto le upu ole lelenga po le reconciliation. E tatau o nā tangi ai winga i o le atua i tatu. Oa winga. Wai tatau o na ofu mai, nefa mai clothe yourself. A whaape o le ofu le ai, sa o ofu ai i lo uolanga tuai. Wa tatau la o na sui lo ofu na, i le tūlanga le tiko. Le o le ofu le mana o la apostolo e wha ofu i oelanga ngau mang wha le lei oi. Fa mai hi, pa i mangingo le lei, na wha mamā oi. I le toto ke visu ua a vea i oi matangata paia le foi sa ma ua i nisi foi o polkalame lunga foi o nei TV i le matau tia o le whaasina sina ina o i tātou e pei o le kiona le matau tia o le toto o le whiangai ma fau na sao nia i le nei le lenga le ala ua to e whamai la poso o le ofu nā lea e vai e le ngata na e muli muli e le ngata na e tū mau e le ngata na e mawhau fau i a e whamai a Suisala malo ofu. Kere mga ko ofu lo ofu kuainga nga ofu mal kausanga. Kere mga ke ofu ai pe lo lang kuailanga nga mga luelele. Ole ofu la ke mga may clothe yourself with tender heart. Ofu ile alofa muti bale. Amen. Ofu ile angalele. Ofu ile loto mawalalo. Male anga malu. Male ono sai fa pei o e ua filifilia e le atua. Amen. So se tangata ua filifilia e le atua. So se tangata ua le lei ma le atua. Suilo mafau, suilo ofu. Suilo mafau, suilo ofu. E ke muli, e ke kumau, e ke leko e masausa. Ua pira fo ilo fatutu. Ia le atua, wa maila i ole. Make allowance for each other's fault. Ya, ole tusila le na mentioning na tu tatu por kalamina. Ele fata ita inga le nga abaku ile le lenga sa tau mo fai lota e fai. Le fa mai sa tu e lokale avangoa ilo nga nephew leo. Satu apel amu le avano ele manino tala make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Ele matangofi yama ba yese loto fama ngalo iso se tasi fa pena ona te atu ya to. Yeah, remember the Lord forgave you, you must forgive others. Ia ole tā ua le ole lenga. Ranga so se le lenga ia le ofu le te ofu. E te ofu ile alofa muti vale. E te ofu le anga le lei. E te ofu le loto mawalalo male anga malu. E te ono sai. Aisia, o maia. Ia fe faa pale ai. Ma ia fe faa mangalo ai. Fai pesuma le tō. E wha mangalo ai outou pe a whai uanga leanga ina se tasi. Wha pei una wha mangalo mai lea li i ate outou. Ia wha pea foi outou. Wha auta ma e sila ma e wha alongolongo mai lenga. Teu oi le ofu fau o lou loto. Teu lou loto. A lefa mai a ia se falso sesi. Ia i le loto wha pale. A whai o se mai wha mangalo. Fa peia no fa mangalo e ia fo lo loto fa mangalo sto sta.
o le ofu fauna o le lenga o nai te loa ua i se le lenga i vā fo i uso vā i tono a inga tua whawhine lo anko o ai lawa se tasi o whapena o na i se ese a inga o le ofu le o le tangata fo e ke ofu ai whai umai mai whamangalo langa le fo whamangalo e le whape whamangalo e ke riso i ose ia e whankanga e whamangalo le saka e rai mangingo i o kala ho i tēnei ma fo e stasi fo i sāno no mai mea i lisi ia whamangalo longa makai ia e sai ai fo i se kasi sāno ngō i lea uso i o lai mengo whamangalo ke le makai ai alu koe manga o le sāno ngō fo i anga inga ia koe kaui mai ia le tu tal ton fo i ngā o loo manino le lau whaafonga mai ia male taumwhai atu i le nei lava polokalame ua whaingoina o le ngaluenga o le lenga no tangata. Tō tasi whai upule o le mata upule tolu te fia o i o whai pusuma le lima. Mai le whai pusuma le ia pule foi le file mu mai a ke riso i o outou loto. O le mea lea ua wala awina i outou e whai matino e tasi ma i o outou sanga whaafitai. Ia le fu koe saufu. Ia pule le file mu i o outou loto. O le file mu mai ai. O le file mu e mai a ke riso. E ke le mau se file mu mai sesi. Amin. E ke fiu e sa ili se file mu mai sesi mea ke le mua. A oi ke mui. E ke maua i a ke riso. Kasi le ngā fua, kasi le ngā ofu. E ke ofu ai. E ke maua. I ngā ua lua le lei ma ke riso. Le anga fu ua e kani a ke riso ko. Sau ai ma le file mu ke riso. O le file mu fo ina le ua wha malosi mai apos mai ia pule. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Ya le tua. Ya o te talitonu o le toe tau whamani nonga le nā o le lenga na whaia ke riso mo i tātou. E me se fo i le au ngani mai o le apostolo i whamalo sia oi. Ina ua uma o na lua le lei ma le atu. Lou tangata fou i luma o le atu. Ia le atu, ea o le atatou ngā iloa i se whata i ta inga. I le afionga pa ia le atu. Pe on tato iei vai asom te nei, ia mo na tua atu fo. E tasi la wal whata i ta inga, e mawhai o na tu inatu. Tato te vava ai ei. A o le hafo i la wala le atua na wha le lei ai, ia whai o le te whafongfonga mai, ia o le ke neselo na mta upo e suma le ono. Fua uma o na whai le lenga i le vāo, fua apera amo, ia malona nefi o lota. Ia le ua o mai la ile o le whaale lenga po o le mele tau mawhai i le ela a talanoe. O le lenga i le vāo o Sarai, po o le to o lua o apera amo. Le taimia le i suia le ngō Sarai ia Sara. Ia male au na whawhine a Sarai, o ia Sara, o ia Sarai, sorry, e ino ia a Kara. Ia o le au le whamtala, le tala o le au alusa o lava i le mafuaanga o le nei fe ese inga po se tūlanga fo ina o i le tala. Ia male au wala na saunia i le atua le linga. Ia mo se tangata fo i wanga le anga ina. Ia po se tangata fo ua mafatia. Ona o se mafutanga sa le lei. Ia wale anga. Mailo le tala le. Mamtala. Ia. Te no le a peila va ona. O le tala manino fa mai fai upu e fai puna e lua na fai atu fo i Sarai ia a pela amo fa auta mai ea ua fina ngalo le ali ia o le whanau se i e aluane i lau au na fafine a tonu o te mauai ni tama ia te ia o le mea mua o Sarai ia o le tō lua leo a pela amo ele fana ele santa mai mo ia tu sala o la ele mana o nga fo isi sitina
ole nei lava tala tal tonu fa pena malava la ngona o tina ina ia maua ni whanau I tono le ai te ila ole mana o ngana nea lau fa mai ua ona whaauta mai fa pero lo talasa ua fina ngalo le ali ia o le whanau se aluane la ila ua na fine a tonu vai whalo mai a tonu o te mau ai ni tama ia te ia e te whaitau a oe mai mala mai pe se mea sa tatau ona whaile atula pe se mea foi sa ona sa ipea ia ai le ole vaengal na o lo tuli al tato pol kalami ai langa ye le mea na tupu muli ani ina ua iloa la akara o le ua manuia ia apela amu po le ua wala ngona le tina ia akara ia pe ua ye se sua mi ngoi mai kongolongo mangama o nga ia lo le ole faafita uli watu pa mai la fai upue ia so mai fai tau fa mai ia ua usi tai foi apera amo ile upua sarai o fa kuia ia sarai ia pela am ia sa uiela kui ila ua onga fingele como mau ingi kama maka ia wa ko ngai kari fo ingi vai ile kari vai ko inga mai le kala fa pe kang and Abraham agreed with Sarai's proposal kua kali sa paya ko inga ia fa pupule tala ia ona fa tino lole le tulanga mamau ai lo malangona i lo akara ua mata ona ile ua mau le tulanga fo ile ua ma ua nai lo ua ile pepe lo na mana ia o le ala me utu ia ta fa mai lo le tala al tuspa ia o sa rai fo ile ava apera amo na ia ave ia akara o le ai kupito o lana au na fafine ua tu inatu ia apera amo lana tane e fai manava o na luane leo o akara oi ua to le o ia ua iloa e ia ua to o ia o na faale au ngā lea e ia lona matai fafine o ila le fia tuli le tato kalame o le mea na tupu ina ua iloa e akara ua to ia apera wa mai lea ona faale au ngā lea e ia o lona matai fafine ia ua leva ona tatou faalongolongo i le upule faaperetania o le contempt of God sa i le vaitaimi fo'i i le vaitaimi fo'i o le amatamatanga bainga o le whainga malo fou male sa tatou faalongo i pe le upule o le contempt of God ai wa vai tu tuspa i o le upule o lo whaonga ina i o le melea kara sa fai i lona matai ia sa rai lona matai wa contempt ia longa makai fa mai then this is all your fault so le kala lea sal mai pat now she's pregnant she treats me with contempt the Lord will show who's wrong you or me ya wa vai wa kelesi le me wa le nga contempt wa faali winga le mi ngao po winga le ma fau po fa le au nga karalo na matai fa fine o sara le wo veve si foi ma pela amo masala wa fa lo mo wo foi fa sanga kulo lama masara ya pela ya ole wo kupuni me wo le lona po ia sa po ya po inga fa kalanga nga mo inga wo ye se me wo ye le ba wa ba so nga ya le ala fa mai lona kala tamo apela amo pa longo la le reply ko kala mai ona tali mai leo apela amo ya sa right pa uta o ia te oe le pule la au na fa fine fai ka lia lava oe se me ke fai ya ke ia ya ole asa u fai ka Abraham replied, look, she is your servant, so deal with her as she fit.
Then Sarai treated Hagar so harshly that she finally ran away. E whare ona tali mai loa pe whau ngai a oe le pule Sarai. E pule oe o lau au ngā whinge. Pule oe i le mea ke whaia i e. Pa mai loa leo le whai mai uanga leanga fo i Sarai ia te ia ona sola ese ai lea o ia i ona luma. Ia, na ue whaalongolongo mai le mafutanga sa matango fie. O a mere uku ke lesi a pela amu masala. Moku wai oio ka ose, wau po oe. Ia, wai whaalongo kala a pela amu. Do you see the point that I'm trying to bring up? Oe kau muma. Kusa ua e le oku ia pela amu ese le lenga. A ua ku e au ya sala. Sala. Si o lau au ngafi. Ule ha oi le me ki fai. O le ala le me ufai. Nga fai yaku ar kala pela amu. Then Sarai treated Hagar so harshly that she finally ran away. Kalo fai. Kalo fai. Ya. Pue mai ai o e mai fa fongo. Kong fo yo leke ki fa longo mai. Fa pe ngase a wala wa e sola e sai po e run away e mai le ai. Kong sa ngofo nga kange wa. Wa treat o e fa pe ngai ka ma po ki nga o loko o wa le treat le lei o e o se to o lua o santam. Ya wa so nga fai o e. Nei pi wa e le nga le umu kuka ngai ke nga le afu ama le kai ngafi ngai ke nga le asu o maka o ke kangi aso o le kuka e o pole mea ngau e sola fa koi fo e kan kongu lava ia fo inga i tina fa pena e ei taimi fa pena e ui ai fengta e le lenga tweet tonu ai e va ai maua lalo i le ai e le faia le lei pe o le whanau o le na ai pe wha ese ana na tweets nei tangata e misi ame o ngofo kange mango ma me o whaiawa ia, o le mafu anganga alu wha kol kamalo sala ia, pule ha oi o lau au ia nga mamulu o kwa kalanga pela amo ile ko ile leila ia sala famaya she treated her so harshly. Wanga leanga fo isa riot o na sola ese ai o. Ia, o le ngaluenga o le lenga ma le fe au o le tala le lei. Pe fa fe fea la o na fa le lei. Fa fe fea o na o mai le atua. Awa ua le tula apela amo i le vale ape o na tu yalot. Le ua tu ya salai. Lona to onua. Ma fai e lo ma le fai unga le salai e tuita isi le ki ngā fa apea. Anga leanga ia. Ia wai loi nga sola mo. Ia le tu ase kako mai la. Le alofa o le atu. Te le kula fo inga o le atu. O le fa ma losi fo inga ni puka. Le kula fo inga o le atu. O le lava ku inga awala ngai Twitter o le inga ngai ke muso. Te mana o fa ma losi atu. Le o tawasu. Le o tutuli talinga o le atua. I lau tapu. E leo tau waso le va aia le atua yo loi mata. Ma lou leo. Ma lau te talo, ma lau tapu. Kwa maia, whai upe fitu. Ua wasola ese lale tinai luma o salama apela. Kwa mailea, ua maua foi o ia ele a ngelu ale ali. Ile vaipuna ile bao. O le vaipuna ile ala i sura. Ona wha apea atu lea o ia a karai, le au auna a Sarai, mai fea oe, o fea ea a e alu iai. Ona tali mai lea o ia, ua o sola mai a Sarai, o lo umatai. Kalo fai, Ai vai fui mea ngai sola i ko ngā vau. E le o sola i se a ai, le inga maka. Malmole mafatia o le loto. E lo yao inga e mafakia a paua leo le mea ke mafa ufau o lo sola. Sola i se mea e ke fide mo e ke sola e ke kangia. Kongi ke le manga o i loa ke kakalo kangi maleki ngā ngai ko kongi alinga e sola. Wa e le mawhai o ngā
you can't bear that pain. Le ngā mawhakianga I ko kongo o ngā sola I le. Ai whawhakaila wa I le atua. Le kiwa wha sila po skolo mai let the thankfulness be overflow. Whawhakaila atu. Maia, ona saula, then the angel of the Lord found haka beside a spring of water in the wilderness along the road to serve. The angels said to her, Haka, Sarai said, where have you come from and where are you going? E ala mo koe whaikaua kua me e langa e ka ua ia ole kau mwhai e solve le problem. Ole ka ua I o lainga mawai lainga ole utua le atu. E le whaate wale o sila fia e le atua le me ole upu. Ai manga ole atua I le kali. E nga ia awaku I male. E manga ole kue whesidia. Langa o I ngai e awaku I le kati. Le alafa mai ro le o kala. I'm running away from my mistress Sarai. She replied. O sola ese mai luma o lo matai. The angel of the Lord said to her, okay, o le lala a mai lor kari le atu. O le whaamalos au whaingal proklame. Le o tali mai lo le a ngelu le atu. Whaipeiva, ona whaape atu le o le a ngelu le li ia te ia. Ia e fo I atu I lo matai. Ma e whaamawalalo atu ia te ia. Ua whetalai atu fo I le a ngelu le li ia te ia. Amen. Yeah. The angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit to her authority. Yeah. Kari kongu e whai asi whai ngā kā o le kāria lea tua le wa ave e. Ai o ke mga ai whamarusi. E le ai seisi kari piko sili o ngā sao ma kongu. Ma whamaongi lea lofa o lo iai tutonu. Ngai lo le kari e baku e lea tua iake. Ngai lo le lenga e ka penga e lea tua mo. Whamai return to your master and submit to her. Mai Samoa toe foi I lo matai tina. Ma e whaamaua lalo ia te. Amen. A whapeo lea tua leu whakia ki o ese mea ngalua ese maskaka ke koe foi e ke whako ese. E le ai a se sikani. Mei pia laku se sikanga ka whaku ia oe. Au e ke koe alu iai. Ngai anga leanga mai ia oe. Au e ke koe foi iai. Alu lo oe. A wawitenga e koe foi ngā ua kuli oe. Ngā ua anga leanga ia ke oe. Ai ke ki ngā inga e whaife au. Ma kuole au. Whawitenga e koe foi. Ai e sere maanga ia. Langa lai folo mai ai kua mal whaamangu yanga a lea tua. I le kali a lea tua. Nā whaamangu yanga lea tua mai ia. Go back. Return to your mistress and submit to her authority. Then, he asks, I will give you more descendants than you can count. Falongo mai la e a mai ele atua le solution ai follow mai mal fa mangyanga pe uskai. Ma ngai ke fa mai fa pe akulo le angelo le ia te ia e fo yatu I lo matai ma e fa mawala lo atu ia te ia wa fetalai mai fo ile angelo le ia o te matua fa to a teleina lava lau whanau e le mawhai lava ona e whaitawina. Ia. Au te iloa ua whangata mai iwa o le mele turi loa le tāpor kalanga. How God reconcile this relationship. Pe whawhewhea ona toe whaaleleia e le atua. Le nei mawhtanga sa mawhana. A ua tete a ese. Ona o meua tupa. Sa moila whaafonga mai. Ele ia se si tali e tu sama le tali ale tu. Yo ta se ma o ta le an. Ma se mea fu ka fe ese ya ia ma se si uswa au na po se si uswa tangata. O lo ko e fo ia ile. Fa marka le angin
where do you come from? O fea mea nga e sauai, a o fea fo'i o le a e alu ia. Nga ka ua kua le kalifa mailo male kua, koe fo'i la e le mea nga e sauai. A whaia o ia sa rai nga mafua mai e lua fese a whai. The only thing that reconcile this situation is to go back to the root. Koe fo'i i le mea nga mafua mai. Se koe whaale lei le mea nga mafua mai. Ai alue koe whako ese ma wha maua lalo i lo matai. E sen mana i sen mana i o awalari. E le whai ngofi. E le whai ngofi o nga e koe fo'i koe whako ese pe kalu koe submit se siwanga leanga iau. E le whai ngofi. Ai au ke whai aku. E ese le maka ngofi o le karia le atua le folo mai. Pe a e usika. I le meo avaku le atua. Le alanga fa mai e Paulo. Ofula le ofulea. Ofula le ofulea. Le alofa muki vale. O le loko maua lalo. O le loko alofa. O le omusa. Ofuai. Danga e ia kaimi e me fa apel i lau folo. Ai ku kupu mai meanga. Ai vai mai. O le ke ofuai. Ona fa mai le e kupu e lo fa kua e fai. O nga e usikai i le upo le atu. Awai le koe ma mei pie ke le koe la longa se leo se se whai piao. Mei pie ke le kakala a whaukua. Nge lai koe fo i e ngā ai. Alulo e le lalo langi ke le a lele. Ai koe fo i ai kelo. Because the truth will set you free. E koe wha kingo loa le upu le atua nga e wha alongo i ke koe fo i e ke wha maua lalo. Ma e wha ko ese e koe le lei a. Koe mau fo i lor fia. Le ole koe reconcile fo i oe ma le nata. Ia ma e wha kali lo le wha mangu yanga la e folo mai ku. Langa ua e usika. I le upu le atua. Wha mangu ia le atua i lo mafuka mai i le kakopo kalame i le nefo ia oli. E tali tonu fo i ua o atu se au o le tala le lei po le au le nei le lei ngana saungi e ke biso. Yo au wala umai au mai e le atua. E so ala u pule ai mafutanga. A whai warua ke amalo ko lua. Wa kuli fo i oe o se kulanga whate. E le ai a se si fo o lo ko e fo i ai lo ko lua. O ai wase se o oe po oia. E le whaakari a Iesu e sau e whaile le lenga mo kaua se i kāle le. Whamai nga whaali mai lava le alofa o le atua e ala i a Iesu. A o kā se se pia. A o kā anga salakia. O le lui kau fo ingari ngā luenga le lenga ma le po kalame the reconciliation for everyone. Ia e koe fo i ai le mea ngā mafua. O ki whaakari se i se i whako e se mai, e se i pala au mai, no, a whaileu e whaalongo mai, o le ofu ngā e wha ofu ai oe e le atua, te a o ngā lua le lei ma le atua. A e manga oe whaisau ki whiringa, a e manga oe, a whai ngai ke lua le i, e ke le kari ia, a wakuia wale upu sa o anga ngai whamaila ako skolo pau, mo oe lea, ua e kalia, Yesu e avea mali ma faaola i lo langa muli ai lo. Ai a fai ke le kalia o longo winga e lo ia se le lenga. Langa ke le ikali kongu ama e faakua kua le koko Yesu nga mani. E ke lua le leia. Le lo foi po e kau mawhai nisi au wala pe ngai ke whaatea. Ia. Le au ke loko. Le a fui whai au peleki. Ke lea au peleki. Ke lea au pletsa au sao whanga. E le o misi. Ai ese ale ofu ngai ke ofu ai. E ke o mafau i se i leri. O mga ole lui o ngai kai au po ngai fo ia o uri Samoa. Ia fai se lua le lenga mo ke biso. Wa uma ona ta pena e ke biso. A o longa finga ngalo fai. O longa finga ngalo ia i. Pa mai ua ia te ia le tumu a toa o le atu. Wai, ua ia ke biso. Ea e whai ai le lenga mo i tāna. Ia tā pena lo lotu. O le a whai u tā po tralame i le nei vaenga le aso.
ai a fai e tele Italia Yesu ele o yai se lua le a ua e fili pa ua e manatu e te lua le lei ma Keriso na o lou tali tonu a ma e whaatua i le upu o lo mori atu ma e tau tino o Yesu Keriso o le alii ma le wha ma e whaatua ma koe whaaku e le atua mai le oti ma le tuumana e te whaaola i nai awaia o le loto e tali tonu o le ngutu e tau tino e o mai ai leo whamanuia le atua i lo a fai foi ua e sola ese mai le a inga sa e iai ona o se anga le anga o se si ate oe o mai le tala le atua e ala mai lana angeli haka koe foi a sa lai alu e wha maua lalu onga o wha manguia koe le ia ke oe o le wha manguianga e le mawhainga e whai kau ia le atu a ua o mai taimoi a mai nai ta kalami le aso whai o toi foi i le nā tole nei te talo o lava te talo se i whai se lua i lenga mai atu e ala i lo talia ina o Yesu Keriso e avea mali ma whaola lo ia le atua whaftai mo lau whaftai lo nganga pa ia lo fesoso mai leo le atu i nātu le nei te talo i si o matu watunu o ai lava o mafuta a fai fo i ua sola ese mai to tonu le ainga po so se mafutanga lava o te tatalo i le anganga pa i o la uafia se ia e momoli atu le nei fe au ina ia la ngona le whama walalo ma toe foi e whato ese ma whama a iei fastasi o whalongolongo ma whava ai mai le nei po kalani e le Italia ina o e Yesu Keriso o te tatalo ia ngalue lo wanganga pa ia a o whaia le nei tatalo ia whapenao na muni mai ai ma le loto atu ia o leo le a whapenao na tu inatu le tatalo o le a ui natu le nei tatalo a e manao e te lua le lei ma le atu muli mai o le a u taita ina o e a o lau lava tatalo ia ua e sauni ia o le a tatu tatalo le atua le tama ua ou tau tino i le nei taiao o au o le tangata ngasala a ua ou whaalongo i lau upu i le leinga na e saunia mo au ua ou fili ai le nei taiao ua ou tali tonu ma le whaatuatua na e maliu mo ua ou tali tonu ma le whaatuatua ua toe whaatuina mai oe i le oti ma le tunga mau i le mana o le atu whaamangalo o au o le tangata ngasala e lava ma totoe lau toto o te mama ngalo ai ua ou ofo ina atu lo uolanga ta lia o Yesu Keriso e avea mo ua lii ma o whao whaafetai i le lelenga na e saunia mo whaafetai i lo toto whaafetai i lo mali o te tau tino i le nei taia ua o whaolaina i lo alofa tu ona o Yesu amen ia ia le atua whaafetai a whai o le sa e muli mai nei te taka ia tali tonu ma e tu mau o lau filifilinga ua e whai ua e manuia pa mai a o i la tou na talia o ia ma whaatua i lona suafa na ia abatu i aile manuia e taua i la tou o whanau ale atu welcome home welcome to the family of God ia le atua tama ia fo i ale vi inga i la ufio wa uma fo i taimi tu ina mai mo le nei polkala ia whaftai nganga pa ia lo soso mai talo i lo watu no na yo matou tangata na maua le avanoa e mai mua mai lunga le nei polkalami ia whapena na e whamanuia ia ila talo fo ia iai pia lau whamanuianga i lunga le nei ala leo po le klopola le Kingdom TV
ia whapena o na alu male mana le fola ino lau upu so se tafa le nei ke loke. Ia manu malo ina pea nganga mo lo malo. Ai ume le whawhetai mai le ta ele o matou loto. Ona o lo lele, ona o lo alofa, ona o lo whamao. Whawhetai te le lava tama. Ona o lo suafa Yesu, whamuia foi e le uso ia Michael o maa ngā lulue le nei aso. Ia i lau whamalo longa i lo suafa. Manu malo Yesu ke riso te talo ai tama. Ia whaato tolo na malo si a wale whaatino ino le nei au una. Mo se vi inga o lo suafa. Whamuia foi na i o matou a inga o lo sala lau mata ape. Ia anga le lei mai foi whaamoe moenga o lau whana. Ia vi ia o e tamao na o lo suafa Yesu. Amen. Toi felo ai foi tama le taimi lava le nei. Ia ele vai aso fou pe a pule a lofa le atua e tai atu e lo tu soifua ma so matou. Mo le taimi nei, pa soifua.